2002 kompetisie, Luzel Jong. Dames en heren, Luzel Jong. Ons eerste prins vanaand, Hoërskool Walvisbaai, wonderlike leerlinge. Ons eerste prins, Henning de Jong. Eerste prinses, Dilly van Staden. Dames en heren, Dilly van Staden. En nou kom eens bij de grote ronde. Dames en heren, meneer Hoërskool Walvisbaai, de Bijbel van Gouda, wenner vanaand hier kompetisie hou hier op nie. Die meisie wat hier verkies word, gaan dan ook die hoërskool verteenwoordig by die interskole. En dan by Juffrou Hoërskool Walvisbaai 2002, bied ek aan u Lee-Ann Strydom.
dink ek het 5 punte. Dis ons is wenner. Wag, hy het history gemaak. Eerste swart ou, first black guy made history. First African in Golan. Wag, let wel. I gave him a chance. Ek het eintlik gewen. The first African in Golan.